ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتكفوا تصنع سلام الجهان amjilangesha bashinu ahandani ni shukurie zifami zangu zote haswa dumdumsha hangu ikao ranguru siku ikao gamuishao nyonti pia armazerezo ezambishao chamyezu Mungu hamba sibra hokaya ngunrambuo ngunju amungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike baada ya video njoo ifanya leo yinu ntifanya commentary tena ngwe edebani ambao ban leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia nondo arme Qur'an tukufu yahe baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حدنا بيا وجهك يا إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. watukufu sikati azmi ya ukaya ni inyore debai ukaya handa ni ngasar mwa siasa gabandu hantukaya faida siasa do tokamdambe mafiti mnamshangu hanabani inyore debai famizo hangu amboni inyore shaita wakati ya ukaya ala kulli hali nijeleze babi titi ni rensi wenda aqili wenda hikma waendelee ngamjuziso faida hindini imbabahe mwana ula ya hunda huenda mbekaya tangamize mwana faida huna hindi ile ujuo zabari nila kauzamba ile ujuo tina hamba rongo wazijoru dizi menye mtu hauzi pwe wandu shehu sina uzamba wallahi alazim sha luhambiwa kumuruka ya hata mpaka leo ngamjuziso faida hindini mbabahe mwana ula ya hunda huenda yani kazi zinabozila ya kika subuti ambaze kweli za hunde mwana Chikati mwambia nukaya wakati njohambilwa hawe mbaba ola johamba kai wakati hapa ruhamleke mwana he harende donjorongo watapa saka jazamba hau kajauziso li swala kajazamba hau kajauziso li swala shabahi ya aqli hau kaya edebamu isheli hamba wakati shtakiwa basa ngamize mwanahe halafe mwanahe na mrundu wa jina wafungwa ani waundu wafungwa habale mwanahe hashtaki baada ya shitaki mwanahe anachwa afanya gardafi na mrundu wa jina ani yabo ya aqili huwa damu lazima yandise yabo eza jirindi ebaze kweli hindi sinaure jeze lunguza nhunda ijuma ikaode za nipuse na sihao polisi na la ushtaki sinaure jeye ezambisha ho polisi sinaure jizo pesa sinaure jeye shata mpaka longa mjuziso faida hindine mbaba ila hunda hubadili suije ambekaya idarisi ya tashonge mwana ile ngonzi ba mimi ani najua nijue faida ya hundi handai yemanda muislamu homanda mwenza hikma na akili idrisinga mina
mvuha nando ngamina uhuha nando wandu wangazi tena zilazo jiri wakahunda na hukuma za lazima esha puse mbaba hata yendeke kasubuti ambazo nungu yambilwa zoho polisi za hunde mwanahe ne mwanamme yazikubali ho polisi za lazima nahe ho polisi hata entwabili akaenda azijue eza mpusi atusubuti ambazo kweli hindi Allahu a'lam Allahu a'lam hata mpaka leo yule nongo nzima yani mimi instajabishao gabando anambiao wala wala mimi nsumana na mndu ambo hambilwa ndongo wakawonga ambo hambilwa ngambo hambilwa dokabonge ndakandan kemler moyede bayin ngabana ona mawenji wanza ukabo mzee toda zazi lawe zifanya hata mpaka leo ngamjuziso ye faida mbaba he mwana hunda hindi we balilie de ba Idrisi amenye mwana ye eshamzia ya tsombe yani eza jiri hindi shaka ubadila mezuna jina Allah wa rasuluhu alam Mungu ni ndume wahidu ajuwao haka inna Allah ya'lam ma fi sudur mzewai hambia wandu wenji wa mjwezi eze kweli hedi sajiri shaho nunziru hamba eze kweli tafu mazina hao leo wala tsawu yamba shaha yambia azambia wandu wenji eze jiri wakati ya parwa ne familia hahe mana hawa hadaya hata mwisoni hede hawambio familia hahe eza kweli eza jiri ye esha tonga ya badili yesuje hindi ye mana ye ya tosubuti ambaza kweli hindi Allah wa rasuluhu alam chatelo longo nzima neze Mungu gurfa mitihani harambia kahaina zilhunda awo za sasa nziha hazihanti kabo wambao kaya ayona musome zindu nimi ngamjuziso mimi wallahi alazim ngamjuziso ezindu ngamremondo yimbaba yambazinu eroha hengio hokaiti yembaba ya badili yesuje yambilwayo yaijuwayo erohongu ya ukaiti yakanda nkemle watukufu lodo nzamba obanu kati hadisi mina mbaba informonti yendaho polisi yakahambilwayo za jiri ye mwana mimi wami timwambie za nuhunde juma raka ujuha taniso polisi na shitaki wallahi alazim zibadili zabwa zinwaji sha Mwenyezi Mungu haramba kujura lauza bali Mungu mwema dauza Mwenyezi Mungu dayanu Mwenyezi Mungu kujura lauza ili Mungu mwema dauza Mwenyezi Mungu wakati wewe ngwazimio kereza zangazonuni zabe kereza zibeno zangazonuni razinu kereza jezali sandahu ekaya mzee haonekana tinende nai yabangu jon sami chami sifikiri kabala timdane zema wallahi alazim kamwishi yao ngozi njiwo ngutafamia negosie ngutahoja ngamlindo eke famio tiparo itano ngoma ndizo wajua zambe haka famio tumbe mzima wa watu umbaba umzaje wando azingizo wando wao shata mpaka leo mimi ngamtojuzisa faida mbaba hunda hindi hukayaone nziro hambaze kweli
hambeze nonge mwanahe ya renda uyatsora ka angladhumun ni hifadhe mwana shaya badiliu ni yao kitwani hahe akaeloka kamba Idrisi chuko badili hindi Allah wa rasuluhu alam matukufu wanama hasa dasiwana makumba garjula nao ngarambula nao ngarambula nao amawoka ambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabanda lewo inu ide bainun tinje tena nilenti hana dukanza ambe yojo huna baba hanu bakabala gondumi banu yo aferahe Mwenyezi Mungu bakandini innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr leo maudundo shao un jour ndumbaja mazarezo zinu ngujoja yambeze zirongoza jirize icho ndami ndumbaji haukaya mimi tifikiri hautsele haukaya ema hadisi emze yambiloyo ho polisi ajiri ema hadisi na hadisi mine mze ho polisi na mwambeze ngoza hunde juma nja kauli nda ukaya mbabangu diwazo ya ngamize mwanahe ngudiwazo ngizo pia halafu yajiende ya badili hakaya sinasubuti na Abdallah ngusabanda bojawo Abdallah wambilwa shaibaki shayo mwambiozo ndabo ngena faida hindini atsahawo nenda baki akawali dukai mkinishiha engezla tsamba Abdallah hazrende ndangena bebangu namna ila shaizo ndabo mimi tijo utunda so jinu kwa katini uzise nitahenjwe ranzi ya nzambe idebana boko hamara saya emnanongo njuenje zabalunizie tambia mbaba ho polisi ukaya rikaus conformanti izane biha hunu yosazisa hakausahura mbuwa izanongoza kaurendo mwanaho yakaupusewa ho polisi wanaambia ukaya izanongoza hanguzo nyangu kanjira betista kanonga afisana mna ila shezenziro ndizo waziparisa aruma ze telefoni za wandwa ya baba saino ntsina ndongoza washan hurende haunifanye bumbaba amna manongonzi manjukutsa fantartibu atebana huo ati pulo polisu nwende zahe shiro haim fomo tende zangu ngaba mawzindwaji faman afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah ntushino jenga decision kasonga nsobeja akaya ngamjusa tabasan ebe mbaba shitani akilingi okaiti ngabo mndu fanyo zibadila mumjwezi hanambia hadisi ya jiri hata ani mbaba kajabu hata hayamba haitimizi zabandi ambao la zekweli amba hunwajiza ndabu Allah wa rasuluhu alam Allah wa rasuluhu alam nyezimu dendo mahidwa juwao akaya waeche wallahu ya'lam ma fi sudur yabonge mtswandande jei hule mtswandande jei ula ani ula ufu kwa mzazi wa mwana ula mtswandande jei ula ukaya ani zongezo sojo jei akede babu yo sikitisha yo tambisha mimi ngamjuziso amrudini uzise baba faida hindini wa hunda wajamba wani wabadile deba
waili haidresi ye mandamu islamu mandamu mwenza hikma mandamu mwenza akili ngwelewaje ukahende hushitaki basi tangamize mwanaho shema naho hafanya gardavi ya jumaa temfumo ati dena mumba jina yunga ndo ndarume hikma he ndarume akili ya hamara saya ni wanama wakombati mwambiani kede baini na mwilawe na mwilawe kaya Mwenyezi Mungu harambia kaya haina ziruhunda wede wanzi ainenda ila ranzisha rarjezalo rarja banda harjeza hunduna zinu pesa nziwa kam jona nongo fulani nga jabwana mnogo fulani zo bunga mimi lazima nelewe hapo enda handani shati na rabakaya kujoshinda yabunguwe wa Mwenyezi Mungu mtukuza wala kujoshinda tukuza wa Mwenyezi Mungu mbungua mimi Allah alazim tisamihi haina mdarum ya ujinga harumede bay alla pizza yande tisamihi haina mdarum ya ujinga harumede bayinu yalla pizza ya profita bejukanza ambe harumede mimi tisamihi haka hangwandabo hadangenda bongwendo shagam amini hakaya mimi nsura mandamu oni mndao Mwenyezi Mungu wodi mndu ni mndao harumede bayinu pia emanalilo makini ngamjua kaya ani Mwenyezi Mungu waende ujweze kweli Ramadhani ngozino kamjue mbabangu jue famia he mwanangu ajua uze kweli zaidi sino hakaya wazingare mbabati jue longo hizo wa muhanti ambarambie za jiti mbaba jamba hizo Abdalla hizo yambia Abdalla abosela kama baba ngena yazmia hasa hizo kanza ambe abonge mimi ntukamle hakmete bainu gamwambio ze famia zangu gamwambio wanama kama kaya anamlenti ede bainu ba ngazojula azabar yene mbaba yakubadili abezo ngajina e faida hunda uhindia zinongojuka hunda hindi Allah wa rasuluhu a'lam shati mwambiani abontundwa ntwabani yo mnofu hedeba timwambiani katido hunda ni ajali likauswa juma tiro hawa tilunga hata tende hato polisi tende tichitaki na botambiye moto ka muradi ngo mnaushtaki bajailo mnaushtaki wakati ndo uhanzishe mwanamume wala kare Idris ndo yashitaki mwanamume ajiso polisi mwanamume ajiso polisi mwanamume watu parso polisi wiho hauziseza obya hunu hindi banangabo mina mndambara ndo ni problem msuje mndamba kujashitaki hamani ntelebano njeni mlinde hazingarwabo ezanketi zandi sabo ezarongozi parsi wabo zerongozi pya mbabaha mbilwazo abonge hata mpaka ndabo atukufu amndongo ushahidi banu karangule wede bawisa wenja tena ngamniko nafasi jukanza mezo nzambe yambe jukanza la pize jukanza shati lewe mndu mzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaya hata mpaka raba sayini haki yo juma benuha et hakingo jumo benuha tous épreuves pia zenongo pesa zikansi zibenuha zisa wa e famia he mwanamshe wajweza jiri mbaba bon ile ujoeleza e famia zabanda kana zana bo hizo chamitselo kaya hokaya ni bezeni hafilihe bana hawake wandu anipare balangala zimusome zindu balangala zimufanja mimi sika ujuzi isa eba ezindom somo imbaba wahinge waye imbaba hutwamwaza jile mwanaho hundu ambeza jihu ambakaya zope polisi tabutasi ambaja ngoje uzibadile mezuna jina tuno ngozo tukondo za kaondoshe soba shawara jukanza prefide situation inu abezo nzao wakaza tukanza ni kazi ya firahao ntwanza bakemandamu yani amini mimi ntwanza bakemandamu yani amini
do amini nafsa moya hangu yemzima ujo kauri la mzama udu ya amini zirambao na bonjwa uke mbabangu ujo kaya hambandabo zinji hambandabo habadile suje ya kaurutema na henge pirizonge tranquili kati mnumjo zina kati mnumjo suraya kati mnumjo faida kausahili yezo azimia hili ngamzini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aka Mwenyezi Mungu waeche dojo shinda yani wani harume hadisi yenu shatiman damu hata mpaka ndabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khair. Marhaba.